uko umugore wa Ndayishimiye yafungishije umunyarwanda bari bahanganye ku isoko. Umugore wa perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye yategetse ko Dushimirimana Protais, umushoramari w'umunyarwanda wakoraga ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli Bujumbura no mu bindi bice by'igihugu, afungwa. Amakuru ava i Burundi ahamya ko Dushimirimana Protais yafunzwe muri Mutarama 2025 afunganywe n'umunyamategeko we Ciza Felicien muri gereza ya Mpimba iherereye i Bujumbura. Gufungwa k'uyu mushoramari bifitanye isano n'ihangana ry'ubucuruzi sosiyete ya Dupro International Trade Company cyangwa se Ditco mu mpine. Company yatangiye gukora mu mwaka wa 2018 ikaba imaze igihe ihanganye na sosiyete y'umugore wa Ndayishimiye yitwa Prestige. Izi kompanyi zombi zikora ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Ihangana ry'isosiyete zombi ryatangiye kugaragara cyane ubwo mu Burundi havukaga ikibazo cy'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli, aho bivugwa ko Angeline Ndayishimiye yashatse kwiharira isoko. Umwuka mubi hagati ya Angeline Ndayishimiye na Dushimirimana Protais warushaho gufata indi ntera nyuma y'uko uyu mugabo atsindiye isoko ryo kugemura ibikomoka kuri peteroli. Ministeri nyinshi n'ibigo bya leta bitandukanye yahigize Prestige y'umugore w'umukuru w'igihugu. Ibi byahuriranye n'uko ubwato bwari butwaye ibikomoka kuri peteroli bw'iyi sosiyete ya Angeline Ndayishimiye bwafatiwe muri Tanzania kubera kunyereza imisoro, aho bakoraga ibitoro muri Bahrain. Icyemezo cya Tanzania cyo gufatira ubu bwato bwa Angeline Ndayishimiye benshi bemeza ko kinafitanye isano no kuba perezida Ndayishimiye yarambuye uruhushya sosiyete yo muri Tanzania yitwa Interpetrol, ayambura uburenganzira bwo gucuruza ibikomoka kuri peteroli i Burundi. Ndayishimiye ngo yabikoze kugira ngo aharire isoko umugore we. Amakuru rero avuga ko Interpetrol yahagaritswe i Burundi kabiri ya Jakaya Kikwete wahoze ayobora Tanzania, ayifatanyije n'umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wayoboye u Burundi. Ubwo Dushimirimana Protais n'umunyamategeko we bafatwaga muri Mutarama 2025 bafatanywe na Bera Mukunzi usanzwe ari umufasha wa Dushimirimana, afashwe n'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi CNL, babasanze ku cyicaro cy'iyi sosiyete i Bujumbura. Sibo bafashwe gusa, hafashwe n'abamanager b'iyi company. Mu itangazo Vice President w'u Burundi Prosper Bazombanza n'intumwa nkuru ya leta Leonard Manirakiza bashyize hanze, bavuze ko Dushimirimana Protais akurikiranywe ubucuruzi butemewe bw'ibikomoka kuri peteroli. Amakuru ahamya ko inzego z'iperereza zabuze ikimenyetso na kimwe cy'ibi byaha ashinjwa. Umugore wa Ndayishimiye yategetse ko umushoramari Dushimirimana afungwa, amushinja ko nyuma y'umugambi watumye ubwato bwe bufatirwa muri Tanzania. Kugeza ubu amakuru ahamya ko yaba Dushimirimana n'umunyamategeko we nta n'umwe yemerewe kuburana, ahubwo ngo bazarekurwa ari uko perezida Ndayishimiye n'umugore we ngo babishatse. Bivugwa kandi ko Angeline Ndayishimiye ashaka kwambura Dushimirimana ikigo cye kugira ngo arusheho kwigarurira ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli mu Burundi, nubwo byakomeje kubura. Kimwe mu bikomeje guhungabanya ubukungu bw'u Burundi muri iki gihe ni ibura rya peteroli n'amafaranga y'amahanga afite agaciro kanini nk'amadolari n'amayero ndetse n'andi. U Burundi bufite ibitoro bike mu gihe kigiye gukabakaba imyaka 3 igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kikubye hafi 5, yewe benshi bayigura bayikuye kuri black market. Kubera kubura ibitoro, kampanyi bya peteroli yitwa Sopebu igenda ishyira ku mbuga nkoranyambaga uko muri buri gice bagomba gufata ibitoro, aho hamwe hagenda hasimburana n'ahandi. Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zemerewe kugura litiro 20 zonyine mu cyumweru. Ibura ry'ibitoro byatumye bamwe mu bafite ibinyabiziga biparika cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura, abandi bakajya kuyigura muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ikibazo cyarushaho gufata intera, umuvugizi wa polisi y'u Burundi Colonel Desire Nduwimana muri Gicurasi 2024 yasabye afite imodoka kutazitonda ku mihanda cyangwa kuri sitasiyo zidafite peteroli. Colonel Nduwimana yagize ati byemewe namba gutonda umurongo w'imodoka ku muhanda cyangwa kuri sitasiyo za peteroli uyitegereje. Ni ngombwa ko abayikeneye bamenya sitasiyo bayisangaho. Mu kiganiro abavugizi b'inzego z'u Burundi bagiranye n'abanyamakuru mu ntara ya Rumonge kwa 28/2025, ikibazo cy'ibura ry'ibitoro ni kimwe mu byavuzweho igihe kinini. Uwitwa Niyonzima yasobanuye ko kugira ngo iki kibazo gikemuke, leta y'u Burundi yatangiye igikorwa cyo gushaka amadolari kugira ngo ishobore kwigurira peteroli bitagoranye. Yagize ati ikibazo cya peteroli kiraje ishinga leta y'u Burundi nk'uko abarundi bose kibaraje ishinga. Peteroli igurwa mu madolari, umva ko hari igikorwa gikomeye cyo kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kuyigurira bitagoranye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi yagaragaje kandi ko mu gihugu hakomeje kuboneka amabuye y'agaciro menshi, asobanura ko mu gihe azaba yatangiye koherezwa mu mahanga peteroli izaboneka. Yagize ati bantu b'Imana, aho bukera rero kandi si kera
turatangira gusunika amakontineri y'amabuye y'agaciro ashowe avuye mu Burundi kandi ashowe ku izina rya Repubulika, amadolari azaza, peteroli iboneke. Kubera ibitoro bikomeje gukama mu Burundi, ingendo zajemo ibibazo, icyo gitoro n'amadovize i Burundi byabaye akananira abahinzi. Nibyo duhurire mu bindi biganiro.